Nkun hawn ma nkunx, nkun bil-pension, nisperaw li nilħaqa, għaxi li nħallas taxxi. Tqumt fil-ħodu u kelli parti mill-breast ma derx ġifiri n-nipil n-ħbit, għandi l-ħija bil-kanser u jien għaddejjin 3 snin, jaġli dak era. Kanser huwa monstru kraħ ħafna. Kien jgħidlu, you're going to die, ma kon jgħidlu, as if anyone wants me up there, I'm such a troublemaker. He would send me right through, kien jgħidli veru, ma. Raġel sew kelli ħafna wadu sew, aħna għadna ħbib sallu. Aħna qatt ma kien hemm tielet persuna fin-nofs, dejjem kellna rispett li each other. Dak ir-rigward imma kien hemm konsegwenzi oħra. Daqqa waħda sirt il-mama ta' Sven. Mhux hekk? Mama ta' Sven kol fejn muru, ommi dak it-tifel. Ommi dak it-tifel. U kemm moħħelu dak it-tifel, uħi. Sven trabba b'ħafna valuri. Xaxa Fabri, il-mistiedna li jmiss fuq Kellimni minn nhar it-tnejn li ġej. Segwi mit-8.